Požar se sa prvog dijela, gdje se sad nešto manje dimi, preselio na ovaj drugi dio, gdje navodno gore te neke potkrovne izolacije. Stari moja, ko padne... Ima semafor, nemoj da padne. Nekoga da ne udarim. Evo ga ovdje, odmah iz pomoći. Sve ovo što speče. Unutra je tako zagušljivo. Evo pokušavaju da spasi može. Ima nešto automobila, nekih kamiona koji su već malo, koji je već malo plameni za... kancelariju gore vadi od očenja. Se dobro ceh na ovaj dio pokušaju spasiti preventivno, kako se to kaže. Ali će uspjeti uliče. Ova sva strana. Vrlo je do kraja. Evo, kraj. Znači sve je prvoj lamele stavljamo da već je gotovo. Ljudi okreni kratko se rasposlikavajući tijelima, granatom, kako se to zove, tako da je na više dijelova dobro. Nažalost, ni ovo gašenje ne može bez pucanja. Evo, kažu mi ljudi koji gase da su primijetili čovjeka na nekom od spratova 10. Koji rekao? Na 10. spratu da su primijetili čovjeka, da li sa durbinom, da li sa snajperom. Durbinom ili snajperom, neće vijest. Znači, nije dovoljno ovo što je učinjeno, nego se ovim ljudima dobre volje i nada sve velike hrabrosti i srčanosti pokušava još jednom zagorčati život. Zamba! Ona treba naša i mladica! Treba ti naša.
Što mislite, ima li spasa ovome? Nije, šta je ona izgleda ranije? Možda je pao. Ima prvo pomoć, Pao. Ovdje nije strašno ništa. Nema to, ti priča, izgled žele ima vodi. Čuvaj si ti, brat. Šta je pogodio? Stari! Kamera, 100% gore! Onda vidi, ja ću pucat kad već nikoga pitat. Nihad, jesi siguran da ga ima gore? Pa 100% ljudi, ja ga vidio. Šta je, sad ga vidim? Smatro ga i sad ponovo otvorio prozor na brzinu ga zatvorio. Gdje? Sad mi ne bude do Jasučića, ja ga vidio dozdo i sve. Da se dogovorimo. Biži mi se odavde, biži odavde. Pucaj, neđe malo dalje u prozor, može čovjek dvogledom gledati. Boli me, gore ukroz. Šta će sad gledati, jebu? Pucaj u prozor, neđe. Koji prozor, koji mislite? Vidiš ti? Ja ne bi. Nemoj pucati, nemoj pucati. Dizalica od koje se puno očekuje. Da li će ona uspjeti šta da učini, to ćemo vidjeti. Zatim, tu su neke prepreke na putu, trebaju se ukloniti da bi mogla doći do objekta. S ove strane se još dimi. Ovaj dio je kao ugašen. Međutim ovdje je skroz tu je spustila se vatra. Istočnih tribina ljudi pokušavaju iznutra, s unutrašnje strane da pohvate, da ugase šta se ugasiti može, da preventivno djeluju da spriječe, međutim non stop padaju užareni dijelovi metala. Tamo evo već je obrušeno, gori podloga, užasno neprijatan miris plastike, svega. Čuvaj, pada od ozgo. Došlo do nekih eksplozija. Sad sam upravo istrčao iz unutarnjeg dijela. Ljudi vele povlačiti da se pada konstrukcija. Da li je to tačno, da li nije. Boje se nekog amonije, zbog čega. Evo sad mi opet prilazio jedan vatrogasaca, skreće pažnju da se čuva. Očigledno oni se vatrene boje, ali se metaka boje. Ovo sve odavde.
Neki zrak da nema vode, mora se puno. Pa čekaj, ova ide Pazi od ozgo. Branimo samo onaj dio ispod tribina, ako mogu imati branu. Pa mogu prskat malo. Mogu prskat, ali čuvaj se da ne padi na te. Neće, za sad neće. Šta je, nemaš više vode, jel? Evo, upravo su rekli, čuli ste da ovoj strani nema spasa, pokušava se sa one strane odbraniti što se može. Evo odmah. Evo, korpa je sa velike dizalice na krovu. Ovdje je to dočekano kao zadnja šansa slamke spasa. Nadajmo se da će ipak uspjeti. Ovaj čovjek daje instrukcije kako i kuda da se gasi. Može. Samo neki jest ti za ovo. Ja stoke, ja životinje, ja braću. Gdje je onaj s bađom, jel puna ta cisterna, halo? Jel puna ova cisterna? Jes, ma samo ću ubrat neki ide. Sa ovog zapadnog dijela. Koja je zadesila dvoranu Zetra. Razgovaramo sa komandantom specijalne vatrogasne brigade Bosne i Hercegovine. Vi se zovete? Kenan Slinč. Kažete nam, Kenane, kako napreduje borba sa vatrenom stihijom? Mi smo uložili maksimalne napore da pokušamo da spriječimo još na ovaj mašinski dio da ne bi zahvatili požar. Imamo otežavajuće okolnosti u početku požara jer su granate padale na samu halu, tako da je se požar proširio. Unutra smo radili sa svim raspoloživim snagama, ali ipak ne znam šta će na kraju biti, ali mi smo tu optimisti da ćemo spriječiti ovaj jedan dio, da spasimo ovaj našu ljepotu zemlju. Kažete nam koliko je izgorilo do sada objekta? Pa veći dio je hale istorije. S obje strane, uspjeli ste da lokalizujete ovaj dio dvorane skromne konstrukcije. To je ovaj gdje je A ulaz, tu se nalazi mašinsko postrojenje koje nam je vrlo bitno da ga spasimo. I evo upravo baš s ovim starterom, slobnom platformom pokušavamo.
je opasno jer se obržavaju ovi izgorjeli i dogorjeli dijelovi. Pomodi njemu, Jarane! Pomodi mu, sad sad da! Vojska! Jedno od mjesta gdje jedna od granata gdje je pala, nažalost, i ovaj pas je platio svojim životom. I on je očigledno nekome kriv. Evo na objektu gradske uprave se stakla porazbijana, vidi se